والقلب سما نحو السماء مترنما، لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان رمضان. قلوب جميع الخلق أحيا بنوره، وألسنهم أحيا فزكى وعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تبني ما تمنى ما تدار فن ما تغني ما تدامي قام دان تولنا قام بحسكي. آمين. تشيو قام بندان تولنا قام بكراما. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. التكبير. الله أكبر. تصلات نوتي على بنيانغا تقعنا ونشو متتنيبنا لا في كتنيت يا كانت الهاشم نعود ونتكرم ولتعرف كأنك لتعرفين ذاتن يا القرآن كزوما كتكرم تيسر نعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. نعون وما أرسلنا في قرية من نبي دبنا كتن نعون تم النفس تمنه دبنا كتم جنة كتن نعون تم النبنا تما نماسا إلا أخذنا أهلها شيدي تنم نعون تبالة تما نميا بالبعثاء ندوارته بعثاء يلكمل عذاب الشديد يبعد دم نبنا كوني دورنبا ودوراء نشوتا دوراء من يلا فردية شيبا تودبنا كتن الناون كتتم النبسنا تم نمسا كتم نموما كابتب الساعة للا أنه شيطان الناول بهبا ندوات بنم بنامي كلا بهبا نفرا ببيعون تمنى لا لعلهم يضرعون ويأتيك
bin yara ban ya film bin ma ka gbarga bin ma zantin mana wanda zo ka tana nawo ka tana da lara tishan ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلنا كتنمنا ونتعب مكان السيئة لو شادن يزعب جعلا كتتعلي على حسن نزعب جعلنا تزاد دندنا كتوات لمبلول كما كتننا ونيهذا زعب جعلا كذا على فينا تزاد دندنا كفرون بلا زعب جعلا كتننا ونفوفارما كذا عزكنا تزاد دنيا سمى يا بدلنا كتننا والتعب مكان سيئة لو شادن يدم دي كتتعلل حسنة دمجرا كتزان دمجرا تزاد كبقال يعصم فوني كبجها وترتوني حتى هدي عفو كبتي غلسي كتما نما عفو بلا كبتو كل غلسي bi galsiya wakalu anya kauna yad mamma pala shari kat hakika masa aba ana da dafin shi ta bani mana ta yanima adwarra dwarte fara cutarwa wasarra na shujalle wadata da dafin shi ba lalaka da yin yare now to yanan bangarma to da ko ngara ka aske kanda to di yalla ya fa asnahu katnahu baba bagatata tiyan baba da lebgere wa hum la yashuruna kama bimiti baba masa dizo de kala na hadisi kunna buhari min muslim ka nabiyar ajaban li amri al-mu'min وإلا حسب سمون مؤمن بيهو لا يجد الله له كداء ناوم بين زلزل وشلزم المؤمن إلا كان خيرا له نعلى نزل وشلنا ونينزل معدين يلا الخيرة المؤمن بزو إن أصابته ضراء صبر مؤمن ومنا شوتا درو فرا يرجع كم دي شهو ونن لا سغلو وين سغلو ما فكان خيرا له كسغلو ما ليال هيرزمتو وين أصابته سراء دمي نان كسوتي باو على فيسو دو أرزكي وين يا أرزكي مي شكر أن يكو قعناو بهما تشوتا وين شهو ونن لا سغلو ما تشوتا وكالي الهيرتو زعزلمي باو كو قعناوني توقعنا ولا فكان خيرا له كاللي على خير نزامته بسم الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم. ولو أن أهل القرى بيركوا ينتنما آمنوا تنما ذهبتنا ويرمون واتقوا كزنا وندبيم لفتحنا عليهم فأتنا ونايو بابزو بركات من السماء البركة نمدين يزو سانا تنايو لتبا والأرض نا البركة دين يتنبانا ولكن تأما تنمناو من الله دين شكتبنا الله مو كذبوا للا تنما بمرسلا شرط بدا النبا ونما للا ما فأخذناهم كتنمناو بابا بما كانوا يحسبون نبند عليك وتمنتو يشما ما هو كتزون لبابا. نعم. أفأمن الأهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا
وهم نائمون أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون نعونا أفأمن أهل القرى دم وطنما بنولناني أفأمن أهل القرى دم وطنما بنوليدا نو ينبهنغا أن يأتيهم بأسنا بياتا بكما لا ينبهن كلمة الناون تدا زابا كتو كبنا بياتا يوم وهم نائمون كبنا بمهرا بلنون دناني انتو ساعة دا زابا بحبنا بقومسا نعم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أو أمن أهل القرى بيتهم لما بنوا لناني إنه ينبهنغا أن يأتيهم بأسنا كدما تنناو دا زابا دكبنا ضحى والوساسها وهم يلعبون كالجنة والوساسها دنيوما كلا بمعنى كلمة تنناو دا زابا كبنا نرسها كالجنة تزوم ما زابا da dam kuzan tulan wanda markatuna na wannan ne da tunan na wanda azaba sanin ka ya azaba ma ai da to kamar na wakati ya kaza da nan da nan malama anani jira ka zan tunna ka gubna azan tunna on ka gubna ka je na wannan bosha to azaba ma dilan mun da ya do amma ne mara ko to azaba ma de tiyan kana karanya la ben shaabe yan kana di kana waka azan tuhna wanka gobe imani da nan gar dan zo tumarka ta nan da nane ne suhdo ne yamba hanga tamshal kam na yin borno da zaba faru wa dabla da ya dan to fa lalan la hanya tamshal kam na yin borno ni'ima wa dal khair da fa wa dabla da la fa na bismillah أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون نعم أفأمن أهل القرى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لمنا ويا أفأمنوا مكر الله دموا بنا لناني بنا الله سردو بنا لا ينبهنغا مكر الله نناون النبي سنيو دمناون كان نبي علي النبي نناون بيع النبي أين النبي نناون توا كناون لي يوانسا ويا النبي ما سبق كبير نناون النبي أي ما ينكم قرآن النبي أفأمن مكر الله دمو بنا لناني نندمناون النبي سنيو فلا يعمل مكر الله سواء كان ينام نناون النبي سنيو إلا القوم الخاسرون نعم شبنا أشعار كفوه دزاير دمو ينام بنا لنا نناون النبي أفسد الناو النبي يلا بنام دا نحن بنا دا تكناو نحن بنا دزو ناون كان النبي ناون يبي الله النبي سنيو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بنا بنا لنا بيار كما ناو بيو لنا بيار سنجو أكون كم بنا لنا بيار ناو بنا لنا بيار باتو نبيار ما يلا بلان بيار بنا كما كان تجول بن سعدم باغي أمريكا بنتم تون سيرتم بي مسلمين إيران من نبيار كما نوما so banna na biyar ma ba yina pulo ne karara ba suamen tumle la ba no to ka na woni mun ko zo ka so mun ka na woni zo ka so ala ba le wata na biya da zo na won ba wa kana biya wale yi wa ban na biya kuma san tijar ka أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نعم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهدي دم بوندبي يفلو دبنا أولم يهدي دم بوندبي يفلو
lillazina tinin washaba yarsuna al-arda bandirtin banfala min ba'da ahliha tamban nirba ma nyaanga ba halaka nya ban yandi bu fa da yi polo tiba da yi polo ti fa dirba mo an launa sha wa kadama tanan nawun yi da bora aswab nawun bi zulmi tilin yu'arba ma da taya banda tumte sha dirka zan ba zan yu'arba ذكر النبي لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم فلجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم وين بانسيما دي بلا نبي يرون دي بلا ينم دار أما ينتم دناون تا كلامنا تبور غافر ناون سا يعني ناون شريعة يزور ناون فويزا نيايا kada zan al'umma shabna ta zari zana kala al'umma ma ka tun da nawun ta bi tun ta ma ka yinan ta bo gafara nawasa da zo nawun bor wa dawla mun tun da tala ka bo gafara zo ka annabi ya kullukum khata'un wa khairul khata'un at-ta'ibun wai zanye ta ya tumda ba so ta ban shi mo za son kati ne ka tumda ta to amma yin ya ta ya tumda ba ma ya fune ta ya tumda so mon gar so kam za ha ta ne ya ban tumta ala ka bar gafara na alsa tiba wa khairul khata'un at-ta'ibun ban tumta ala wa kada biyan baba ka bo sanda ne na alsa dazo dan mo da yi polodante ne fo shab yarsuna abba bandirtin ban fal min ba'da ahliha tan bal ma ne banyaga baba min an launa sha'a bidina katina nawo bo asobna tilin yu'arba min shihba bi baba bi zunubin rutaya wa natba kangar ala qulubihim basuhra fa hum la yasma'una fala ban yaqul tijaw تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين نعم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح زان شلن دمنا ونتتان لنا وانتعسن كهجتي ودا نمه annabi nuhu ne bayatwa wa hudu na annabi hudu ne bayatwa na won ka hagata annabi ko karma ne ta ba karma su alana da Allah wa salihu na annabi salihu wa lutu na annabi lutu wa shu'aib na annabi shu'aib wa ma kana min ihlakihi kafirina mun na won halaka shar wanda Allah zanna mai kafarna wa in ja'il mu'minina katligir banya mu'min ma وعنه تعالى كلها بمسطك دم منا نتتالنا أعذر إليهم وبفضل ذن كان بالنبدا سن بأن بين لهم الحق دنيا ناوين يهي المول فلو وبا بالحجج الحجنما على ألسنة الرسل كلا يلما مام الحجنما ناوين يهي لمزامبا وتوم بزن لزونتتي صلوات الله عليهم أجمعين نانا تتالنا ترغم سمجر الزازو wannan lalaki sanan kala ta'ala din yana titan yal tilkal qura wa lalatum ma namiya na kusu alayka kata karan da in wohrin yin anda muhammad min anba'iha tamman lahabaya duk hagar latira nyama wala kar ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat in ya hakika lalatum namma butum bu kabana na hujjanma den yipolo nworo ni nawo nyala naga
فما كانوا للا الأمة ببليغ ليؤمنوا نبتيال من bozo ka bi antiyama de ma kazabu domin shi shalban fumma min qablin tuni kazalika lalan yale yatba'u Allah kana wangata ala qulubil kafirin kafir min surana wa kuntina وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وما وجدنا لأكثر من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ناوين يليني وما وجدنا أكثرهم لأكثرهم تبين تبقى للا الأمة بانغرما بقى تبين تناوين بين تبايا من أحد كبن يبان بقى الكول بقى الكول تبين يبقى بقى الكول وإن وجدنا أكثرهم دين يشا بقى tin yaba me ya la fasikina mpo ya kabinya la fasikina ma nimfo fina kharijina an ta'a bibwa banan le nya fasiki nimfo fina ka ya fasiki nyala nimfo so de nimfo shaba banyi ka cencen du mana won dole to ban ka bo fasiki ne te ban yaba ka ban yaba bapam te ban yaba ka ba alkawal fa tana hanya la bapam ya كابنيا يكتشف بمنا ونور نعم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين القرآن بن شعدن باغي بكر كان عون بلا موسى من فرعون يتعن تعصتها لنت يبيت عنت النار كما تنا سورة الفجر والفجر وليالي عشر كون كان دزناون بيم annabawan mi yatun dalman da an talman ya tana تزال لها النبي شعيب ونال تعصانا محمد صلى الله عليه وسلم دبنا كون ناوتم عذاب بيچوتنا تنمسو شيدي وتم لا تومبنا كتعص بيتنا كامبانا ونال كعذاب لبس ووانا لما قويت ثم النبي يها بعثنا من بعدهم lalatin yala tun shabu ma banyanga katin nawon katila tamna mun katatam Musa tatam la na Musa na bi ayatina natin nawon ayana matanam ayana ma banyan zan shalle mbana wuni bin shaka ma lihin mbana ga ayan ba tan nawon zan latam anam Musa ila fir'auna zan can fir'auna sa وملئه من فرعون نيربا فظلموا بها أنا موسى نكنا فظلموا كبناو غتولنسي أنيري كبناو غتولنسي بها نلالواتو آية نمو ببزانتو فانزو كنا عون يرى النبي يلما كيف ولن لي كان كدليغي akibatul mufsidin nin ko shabanya barna non da bama wula ka ba wule ba na'un bahana na wa qala musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin dedo wayane yulma wula ka barna nimma kabdale bahande allazina saddu an sabilillah ay be ne barna namma wato ban ya nin fo shabban malgar nirba in ta'arba ka kyarna won sol wa kazabu rusulahu kallab se jirna na won tumbe ay unzur ya muhammad kana won yara yayin annab muhammad yulma kayfa fa'alna bihim wala katan na won dalena wa agraknahum katitaka qom diba an ahirihim hazan chamba baho bi mar'a min musa karnya yulwu no gulbe
yi annabi Musa sanna qawmihi wa nirba ka ku yuni ba in ya banna da ba kuma na dirba sha kana wa kala Musa ana Musa ko nan ya fir'aun ya yin fir'auna anya fir'aun ma masar ya na subhanallah ta'ani wa ko ma go jira jakabzan ko shar to alhamdulillah masar ya na kam yunda bo ni fir'aun denzo ten kana tin ya fir'aun ma o yoni yesha fir'aun nan pan kam kamana ka Musa fir'aun wa ma atana ka denzo Musa yarla wa fir'aun wa zaman ma na wannan timonan na sosan Egyptin ban kana Musa inni rasulun min rabbil alamin fir'auna mane man Musa bansira ne tumon yama min rabbil alamin kan yibin nam da duma sa wato duma so mun yono ban nam da wato mon yama kan yi wasan da zo nan ya tumo ma hakikun yalmaladin to kamata bi ma'ana hakikun tala nyale nukulin ya tumo ma hakikun din ya latala ala an la aqula ala allah yanzan fakada man din yal wutina wal illa al haqqa na ala yal wadin ya yal man tala yal zamta din yal wutina wal shedin ya yal kar ji'tukum bi bayyinatin amma yan ban siyar ya hakika ma Musa in kan yana bi bayyinatin na hujja din yamma nan banke ni min ya sunsuni da hujja ma min rabbikum karidu mana wasa da zuniyan yara fir'auna sha fa'asil ma iya ba hanzo be ba matma bani isra'il ba ma bani isra'il zantma ka zambai kace ce tamba na قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين التكبير قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين دمنا أن موسى نبيم بيه تعمازا تومازا وبتي يلمون ونعير نيا إن كنت ني موسى ينديليغي جئتا كاكنا بآية نمعجزة فأت بها فتحلنا كنيا إن كنت من الصادقين ينديلي كابي يلمان لياربنا كدما نعون تمونسرنيا فأما المعجزة سنينتا نعم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ما ولي نوتانا ay kana ta le so to ha puni ana Musa ne bobo wada bi ma ta'aro don ko no paro ka yi Madiyana kana masa kana na ta tala teno kashfi wona yinya bon ka de dir lo shirku ashe na ta tallan hasken bala ga Musa na yar wani riya nin bi hayi da palbon ni anastu na nya bon dan zo jini yake kan chan apa shel nin ya ta solon wa ma Allah bal nin ya shel nzana to wo ya ka ta dole be kan ya buɣum maa shɛli n juuna maasim shɛli din mali yawa maa ka yi wuɣisi ko paana lala baa maa tuuri seena a ka haske maa bɛla waa tontii ni dira ko wum din yiri ya Musa ihla'ana alayka innaka biwadin muqaddasin tuwa Musa
ma ni yɛl Musa ŋɔ ma sokam zaa nun kukɔli ma noli maa di kpalim ŋɔ ka yɛm to Naawuni yɛli Musa o wumla wa tooni ka wumli wa nyaanga ka wumli wa nudirigu ka wumli wa nuzaa ka wumli wa zuɣusaa ka wumli wa tiŋa wa naba yaɣa maa zaa o wumlila bɔligu ka bolo mana yɛya mani nyɛla duuma din zuɣu pirigi maa nimdi ŋɔ a bela bal shɛli ni din nyɛ kashiba afanim shɛba yɛliya ni wannamda maa ni daa nyɛla kurchu gbaŋ ka bɛ daa zaŋ shɛli ka Naawuni daa yɛli o pirigi maa di ku tooi paai ni wunda amaa nyɛma tingbani ni bala ka Musa chaŋ ka bɛ ni o pirigi mi wannamda a ni zaasa ni du zuɣusaa wọn kana n ti kpɛ halara ni ka bɛ yarigi bin yarigira sajaada nima salima dini anzirifa nima marjaan nima kuli yarigi di kpɛrima to ka nira yɛn pirigi wannamda ka Naawuni dus biha fa bika busita zaŋ namda maa no sajaada nim maa nomli ni pirigi bɛ yarigila wannam maa zaala la a zuɣu tiyɛli to wa pirigi naana ti tan lan mi binshɛɣu din be Annabi Musa sani ko amma Naawuni bɔrimi ni o zaŋ Naawuni muɣujiza n niŋ lala bini maa ni suni ti ka o buɣi maa tilka biyaminika ya Musa ka bo lee be anu ŋɔ ni ŋɔ anu dirigu ŋɔ ni ŋɔ bo ka a lee gbubi ŋɔ ka daa tɛhi ni Naawuni bi milim bo ka a lee gbubi anu dirigu ŋɔ ni ana Musa ŋun yɛli hiya asaaya n daan gbeen bala atawakkau alayha de biha kan dalindili n chɛna n dihirili n zaŋdi maŋ dalindili n chɛna wa ahushu biha ala ganami in lahi chaŋ ti paai luɣu shɛli ka vari be zuɣusaa ka n zaŋ daangbee maa n fɛbili n gbaɣili luna ka n binkɔbiri ka bɛ nyɛ vari di hali ti paai waliya fiiha ma'aribu n lahi mali bukaata shɛŋa dini n chaŋ ti paai luɣu shɛli ka tulim beni ka n zaŋ li sa di leela tia ka n be di mini yuŋ yi paai ka di zimsa ni tooi lahi zaŋli ka di lee de laati ka na alikiha ya Musa zaŋ daangbee maa zaŋli bahi wan zaŋli zaŋ bahi tam shɛli ŋɔ ma Fir'auna yoni in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha biyo ai kana ni mu'jiza shɛli tahali na fa'alka aswahu ka na Musa zaŋ wa daangbee maa n bahi kon ku zaŋli bahi fa idha hiya su'banun mubin ka di dii lee waɣa mahali ŋun nyɛ waɣa lɔɣu n ku do polo ni zaɣ karili dɛdo lala Musa ŋɔ Muhammad al-Ghazali Naawuni dabi gahindili n nyɛ o ruɣu yɛni o gɔmni o nya ti daa nam Muhammad daa nam Musa ka bɛ ʒɛya ka Annabi Musa lee yɛla Annabi Muhammad a ba annabi alaha chɔɣin ti banu Isra'ila annabawa ya ka Annabi bɔhi wula ŋɔ an ku yɛni ulama wa ummati ka anbiya banu Isra'il a fannima n daali umma ŋɔ puuni wato n daali umma ŋɔ ni ban ku nyɛ a fannima a fa kara n zaŋ bi maŋ ti Naawuni ka suhuyurlim ka bɛ daali fahalim to bɛ yino kam ʒɛla banu Isra'ila annabawa nim maa zaa di saha ka annabi yɛla annabi mani yɛlli ma bɛ yino ma Muhammadu ma Muhammad ma Ghazali je ko paana ka a bɔ ni yɛsi ko niŋ sallama
kabla sallama gomma na kana musayiro ya gulam masmuka yin biya ayyule ya ismi muhammad bun muhammad bun muhammad bun muhammad bun muhammad yul muhammad muhammad biya muhammad biya nyoba ogba banyala muhammad ogba banyala mamba bo ayyul kamba andi tante kyar shelmo mbo halem na wanda da kamar ya pilwo aduma na wanda go ma tilka bi yaminika ya musa wala ka da ya hiya aswaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganam wali yabumbo fiha ma'arib na wanda bo bole bi anu jirwa dan bien bien nyen yar ka ya dan bien ma na tumde tun na wanda bo hal gwamma ni ka na muhammad gazali ito ko zan wani kpai muhammad gazali no aka mama na wanda na tumsil tuwo ka je ka muhammad gazali ko yirgin ne ko nya da mutalma ka stanford da lakar jan harkotin lamna hansa to don zo fir'auna ne yero dinde non ka kana na aya na mu'jiza sharia dinde shi nyala yelma la da na fecha zanga bahana tambuhun tele fa'alka aswa kana musa zan wada biye ma ba fa da ya soban mubin ka dile wa mahal do foloni la wa mahal ma biya no wa araban galse la binyo kotata wode wo ma nkafir ana ko o musa ba ma da bi ma ni ma ne ma mi na ngumte dam ne da biam la sa me yi pantar la ta to fi ya tafsir fun la sahma kan ne to pishina 25,000 kan be kini ma fir'auna ne ba ka fir'auna bunta mo goro zo har ka bahawa ma ka binalu fir'auna ne wai da dan da banjira zo she da apena ko yan da banjira madan da ma za karbana ta ko yana na tun can san ka tan yarza wana za a yada hu sai aka nan musabbawa to da be ma kar lahalewa wana za a yada ko zan wonu zanna wadale yin gwarni kan wole wọn kuru wonu mana fai zahiya bai dawo kalle don kulfiyara in yi rufo kacce nan bambam da naziri nan ta ban yuni ne na tare zuwan kanna annan musa wanke na wahabun man bahayyar ne lamma dakhala musa ala fir'aun sahan shari annan musa na fiye fir'aun san قال له فرعون كفرعون يرم أعرفك مبان ميا قال نعم أنا مصن إيمان بان قال فرعون ألم نربك فينا وليدا دمو فبينيا كتوم سات دندون وبو ما كان دانيا بيلي كتوم سات أنا موسى قالوا يا فرد إليه موسى كان موسى لبس يلوتو الذي رد ولبس شيطان من باب فقال فرعون كفرعون يرى خذوه فدين ينير كتو وسي نوما باما وهما باما ومرتو مشما دبن باما فبادر موسى كان موسى نيو تبالا لا وكن يوهما شما وباو ولا ليه دافي تجمع قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فرسها على الملأ زمان وهم جمهور بني السلوك وسادتي
نتوندا نما من قوم فرعون نربنا موافقين بنن داچewa لقول فرعون فيه ne بنن داچewa بنن كانت ساس فرعون يلوى عن موسى بعد ما رجع إليه روحه bayan wadda jama'a nan ma'ariko labna wannan ne wastaqarra ala sariri mamlakatihi ko jinnan tabbata wannan gorozo ko nan yariya al mala'u min qaumi fir'auna dirba kuna zaman shaba kamna yar inna haza wai nawumiya anya duwama alam musa ko yalma la sahirun mpoye dubu lan bara bukba bara alimun ko la nyala de banda pa yo dara de bo nyel o ku nyala de banda yuridu ko nayi bora an yuhrijakum min ardikum no zan wadda bo ma yi tangban wani masar fama za ta'muru shawadan ke yanta katibale kada nane kata zan dawo Musa le koyarwa qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin dusa kalala fir'auna nirba kun banya tonda na mo kalu kabna yal fir'auna ya arjih na'sim Musa na dleyimo kun na'sim wa ahabu no mabi haruna na'sim ba wa arsil fil madain kale tum atansene atampansene mame tima balb pam tampanse kar tobe adinin da kana ti yalbe so amma tim ainihi ce tumpo na'sim mo mabi ma katam tansene hashirina in lam dabo ma ko kahna ay lam yatu ka bana kana bi kulli sahirin dabo lan kamne kana alimin munya banda da fune na وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تو وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أيا يخبر تعالى نعنة تلن تطلع لها بليا أما تشارت عليه فرعون والسحرة ما من بينو تمت كان سبلنا تبني وانتم تمشي لا لك القرآن شيء واتو واتميا تنيا كذا باللعن ما يدفع وعلم كان عندي كذا زمان كانوا جاء السحرة فرعون نقول مولبها كدبا نما كان فرعون سن وقالوا قالوا إن لنا لأجرا مفيا فرعون ما تمال يورا ما لا إن كنا نحن الغالبين ديلي كرنيه تنم يوم موسى نوما بي تدنيا ناو يلا زرو شربن زل نفرعون ندبا نمفوني الذين استدعاهم دبا نمشي فرعون نبولبا لمعارضة موسى عليه السلام nabi jinata mo Musa ingalabu Musa bi nyam waton ana Musa ne dabo la yusibanna mon fir'auna ne yoba sambe wala yotiya no foya ko yaya natinya ata ajazila tina den gasi fa wa'adahum ka fir'auna qaba ala qawli wa mannahum an yutiyahum kakya haba kwarse non tiba ma aradu bin shakan bambo waye ji adam wallahi bazar min julasa'ihi ka de washi shi ne tarfuni wal muqarrabina inda ne bambar mon fir'aun falamma tawassaku min fir'auna la'anahu Allah san shari ban baga alkawli wannan nani kar yi fir'auna sunna wannan nawan wa masan anyale mala kawal ma baya kamal dinan kabi nya na Musa wa fo bambur wa ma kanan bala hele da sai haka yar wula qala na'am qalu ya Musa
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. ما بين يلوما على كل ما نبغى ما كفر أو ندم كتبين يلما نعم وإنكم لمن المقربين فين يلبين يم يوم نمنا وسه ما بين يسودو كدبا دبن وقالوا كمنا يا موسى يا موسى إما أن تلقيا إما كازان دابين ولا وإما أن نكون نحن ملكين be in ma katanin dabar da wannan wakatanin ya fi da wannan baniyan zanta da la ma musan wannan wafalar dabar da babatin wannan dabar da to nan zo yal malamin jiri yanfa a ce maka jirin wayi wa man furka ma ya nuna dumbo kala kana musa alku yinan ba mi yi gabsa ne da an biya falamma alkau sai shalban zan bada an biya ne ba gabsa ma an zan ba ta ban saharu kada dinan yodara a ayunan nas nirbin nina ne kada nan yodara kada man la warin yaba kada kenan wastarhabuhum kasalo ban be ni ma kada biyan baba ni ku pahnan wo kana wani waja'u an yadda da wannan ma bakana bi sihirin azimi bakana ne dabo da bara bigino kam mon kam kul biyan kul yeren tin o da biye zam ba de lera wa mahalin kul kan to duhe kaso be mi da pa ne do fi so to kan ku do di da to den duhe la ma kan na wa wa awhayna ila musa an alqi 'asaf fa idha hiya talqaf ma yafikun to ma ba da ne kada le wa arabe dio wa wahayna ila Musa katana nawon ta wahayna tatti annan Musa da muno sun su ni fir'auna ba katana ya Musa an alki asaka zama da biye ma ba won ku zan da biye ma ba tan bana rite lutin ma kadile wa mahal dan le wa mahal fa zahiya tarkaf kana Musa wa ma ko di fanda ma ya afikuna jishama dabo nim wani man son karnya wa'armu kana Musa wa ma ko farba sasa won valbatna fa waka al haqq kayalman lan tabata wa batala kada sam ma kanu ya almaluna ban shafir ana dabo nim wani da atun la kada zaha wurm fa gulibu hunalika bimani kana Musa nyamba wankalabu ka malgina sagirina da janse ka fir'auna ban da wala na zero wa ulkiya saharatu ka dabo na mu na won ka wai ka zamba man bahar sajidina alhalin ya ban sujada intinawuni ban sujada mo kalu ka bayya amanna bi rabbil alamin tattiyal manle na bannam da duma kafa zanne kana rabbi Musa wa Harun domin fir'auna bwalo ma no nyala nawo da dobi ya amanna bi rabbil alamin tattiyal manle na bannam da duma fir'auna nan ti hanu muna bayya rabbi Musa wa Harun ana Musa mana na Harun duma wa ban ka tattiyal manle ni ka tiyal zalika na wanda sun ka tikala fir'auna na wani fi hanta ƙur'ani ma mahanne ta zasa na wani mahanne ta yara na wani kyar ta za a taya ka zo ta nan buwa ta yi mosira na wani yan mare don a rufin biya na alhaji aminu local government to da rakira an sura abuwa to office na na wani gudun da zan to muna kwa abu ne obi na wani shirin ba ya turo labarai wata noma a kanan to zo mr rashid wa kanan ka sura abuwa ta fa'adin aji ka zumi da ta mafi somar alaja bi somar alaja ne noma da ko so wa fa'ata sura abuwa ta wani wa ina jerna no da tun da audita kan da yo na wasu wannan ba amin mun malaka ce bi sha gwamnati ta amma na wun ba an ba ta amin da madina aje hawa wanda da ko da bi mara na wun mun asara na amin ajidentu da da jami'a yawan kuma labakara ta sura zuwa na wun kalmoniya amin wacce kaba zan gwamnati ta ma wani tanwar
ومدينا سيبونيا نعوذ نيفل نعوذ في نعوذ في نمبر مديف الرسول تجمع الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله كذكري تنافى متاني رسول الله لا إله إلا الله ويا جماعة أجيو كريمي أمبتا سبوك الله لا إله إلا الله ubangiji tabaraka Allah shine talikin mutane Allah la ilaha illallah ubangiji tabaraka Allah bai da kama a cikin mutane ba za ka ce fari ne Allah ba za ka ce maci ne Allah Allah la ilaha illallah sarsa shi Allah yana sarawa Allah la ilaha illallah ba wani tunanin malam da kake kan sarawa Allah a cikin zuciyar nan nasa shi Allah yana sarawa Allah la ilaha illallah shi Allah maliki ne akan komai na cikin komai shi bane kone to fashe Allah Allah la ilaha illallah shi Allah ya halaki sama'u ya zo kuma ya halaki kasa hasatinsa ya fi su gaba dai wannan rosi kofin Allah Allah la ilaha illallah na gode tabaraka Allah na gode rasulun aiki sannan jani sannan shekira barawa Allah la ilaha illallah ibadun kai shekira barawa na ba musawware mai cewa Allah la ilaha illallah shi Allah yayi waliyansa amma ba dokar tijani shi ko shekira barawa shi ne khalifan shekira tijani Allah la tijani a cikin mutane da jinnan amma wannan shi ba hana gane shi to shi aka zawe Allah la ilaha illallah aidon mun san adadi a wutaro da aka tabu na ce ka shahuro mun kuma sannan an da jama'o ga masai shi na barama Allah la ilaha illallah wani ne zai gora hasikin mai ويحب الله كاشف إلا أن تمنوا ورحمة لا إله إلا الله وإنه علوم العالمين فعلمون به علم الأسماء قبل التعارف فوق السخالف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصفه كرسي يطل فوق السماء على رتبة الأرسال فوق السخالف لا إله إلا الله
Made gumane azibarkisu nusura adwatu na on palmuni amin wadi be sambam kulo na on tambata der ni ma amin made muslim ma zonti yu kwamo te sharnya no dar bi afiya na do te nusura musulma diro kar ko mal barabila nanti na on daba bande samba na bude te moto ni mo nte habe yino mo no na andra isime da kunye de sharka de zante chama ko le zante bakaba badale cibo paaba ne to alhamdulillah dukana take diwani puni ka shehu yaya ne faminhu ni maana biyo ulumul alamina binnam da za sababan sam faminhu anabsan kadi to nyama ko min yana ummi mun jin karon zona ka binnam da min za haban sam bi yila na muhammad sallallahu alaihi wasallam malu ko mu'jizan dodo fa adamu nanyati yaw adam ya bihi anabda hal barka ulimal asma ka babban soyuya kabla foi ta'aruf inda bambo anabda hal barka kana wanda azan la wiye ma banse anab adam kazan la fa malaika ma kan ban lalan wazo fasada biza auladahu fasada ka nabdi tontale biza ne lalan wa ma zo wato bansim shele pune na wona zan bansete yab adama ban yara la wiye ma lalan wa ma zo ka nab dito tale auladahu te yab adam bihne wa huwa sayyid alhalika huna nan muhammad ko ne to dana sirru wujudil kawn bannam da biyanbo sirru annabin yadda da shi binnam dilka malaikan yaba alazan nima ninsal nima bin shakka binnam annabin yadda da shi jammul ma'arifi annab son wun lam alheri nima fa usafuhu din zo annab muhammad wannan hanbana kursiyatun din yana dinnan kashi ma malaika na hangara kunya la pio kashi to dunya na mo wa huwa mun annam kasama hakika wa duya ala rutbat al-asal tamtum bi daraza zo foka sakai wato pilbu zosa wandu zosa ma nabanin maza annabi ya kaza dira sabban ya kaza kan mo be sabban ya kaza to pilbu ma ka nam dun ga so hal ta paana ta tan lan halaran ka tuma ma ban de pilbin wabban fa ayatuhum dan zo tumba ma ya ban mu'jizan ma ayatuhu ban yalla nan mu'jizatu wa hawa mun annabi kar sakaju yushan hakika won yuhtab bi kwam bi faidin niqabu min bananin lataifi anamnu bi balan wa ma becam tobne ka ko nyurte baba ka babandira na ka rejama ne bu korbo bu bara kum na mashara ka na de yu ka se na o marjara ne a annabi korba te ban bara ma da forya ma ne ya shamya jakati yarga ta koli ka muwal ba to bi ma na ayere mo kam di ka gula nukuru abin la'amma da za a na ta zama kwallon ta kuli wani ya di la'amma ma ka su hal barka nan don sa'ate a nan waya ya mana ka yi ka bi mawal ka bi la'am da za a nan ta kpada
ben la'anna ta kpaale zãnta ka na su ha buwa nãmde ka so kan kɔm pa do de wo quality bendira quality ka bendira maana de ta ko ni ma wa na mo di sa ka kɔm ba ko za ta ka zan ta pon za ko zo on bi mo zan ma de ko ka le pom ki me de zo ka shi on kar saka ju yushan hakika annan muhammad wo mi tobbe bi faydin na bilsib bi ne kpaabo min banani lata ifino no bi dan balmo wa sabhat al ahjaru fi wasti kafihi kadmina tobne ka nabzan wonu togo tampa ka ko bi wo bi anabnu nisimsir na woni ka bi anabnu tarsunan subhanallah ko yon da zan cece ma kana yana ma ramaita izra ramaita walakin Allah rama an labtan pa sharkar cece fa ma panyina lamma nyandini nye zan labon ama zan fi ni na no ma na woni lamma wa ya ka nabla ne ga allazi karmata mun danyen wunci to ma na rasa to wa fi zama ma to dan na ka nafsu na won kana wonni anyale kayan mashat annab chamya yo pa annab ayam al ashjaru tila mashat na wa de champa annab folo matda pa yalla dab son woni de kanata ta annab yal male wa zambo wa zibu ka kondumba afsahat ko kahgiya ta yele ta annab ka so kan wonde kaza zabiyatun lalan yasan palan baza wa ta'siyatu wa dabbu ne yo ifsaha arifin ka kahgiya ta ma ne milense denya dabbu mo jafar no wa bambata nabiya mo kanam na yare yu'mo ya dab ya nyir yu kala labbaika wa sa'adaika ko sa'a na bolwo ken ya zain man wa fa kiyamata ya nunya nake sun ya kana kiyama ya na to man ka an zama to ti kan na ha ro fa to mama ku hade to gara ka mama ya yinde anabio kala nabiyo anabu yiro ya man ta'budu nyen yu'wo won ka jamda kala dobbo ka yu'wo yala na man fi samai arshuhu du maso won nam goro be zosa wa fil ard sultanuhu ko yi ko be tun banne wa fil hawai ruhu ko shi be fuhanne wa fil jannati sublahu ko sayru ko pin karbi ala sanda kala nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ana kamule nyama kala dobbo yumu ya rasulullah na wuntu wanya kan aflaha man sadakaka mon kam tinyina annabi yel mon watarriya wa haba man kazaba mon mi lafse jenna nyina annabi wannan asha to sa ka chafa na ya zobi yamomi wa du'ala wa bihsan qalon kacan yina no to bo bandiru na tete ba ko yina ka to hamide tombawo wo baro wo kunna ka na to jiya ka to hanwo bo san palmo ka san palmo ya wo ya na won to fa ma ba na ku yo do ma ba mo ma ka to hanwo ma tomba ko ma je no zo fa ma ba kan can tete be ma bandiru kallam no ko zama ku tete no wo ya na ma anam wa acha anda wa we to hanu zo wa zamba we ba amama wo mo yere we to izo ba ko be la na bonde sampan to manu mo ni ne ko la tete ba bande ma ka yel ba dem pawo kale ba na ma ne bo gomnan ban yinga da zo ban gwal mo anya ba tam sampan bo ko la mo bo tam be to din yala na won to fara ba don wata zadi in pahazo jante to yalma le ka to ma de zan to ko to no won shi anam mun to hawon shi me ka san pa mun wo be to ko bara de zan ka na ba wo wa bi ma go da ne den de nyala azo ka ba fa wo ba wo kan ta to be dire mo no wana pahanzo ka te kana ka zan to de
sampal tuhma ma tin yasha nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu annaka rasulullah tedi tablina kan she na ka de tablina Muhammad na wonto mo ka ta furshi yu ne ka ban furu wate ban atun tel kama mun mal hankal kan ba kama tabe to ban le ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah wo yalla kayra annaba da albarka billah de nche san kala ma ta wo mo bi ma za billah zo wate nan zo son de ma biya ni yam to asabana de mun bala jannu ba na wo la bisma ya ma ala amin wo mene yar wotu jena bani jin ba ta ma na on pa ma da amin na on son donc ku na ko sura do na on bu na on pa ma ni ko sura do ta ba to yir fiana na on son donc dogun da na on nyam mo yela ga sa na to sura do to na on son de ba bi mo sen ba pa wa da ba kam la ana ke na wala ko so kam za ayan na la fi Dr. Mahmoud ba wo mi to sura do to na on pa mo ni na on son amin ka sura do to NTV na on golende amin ne sim TV ma ne to sura do to na on son na on pa mo ni والقلب سما نحو السماء مترنما لا